kuba hano no munsi. We are so happy to be here today. Ni umugisha w'Imana kongera kandi kubana n'abana b'Imana kuri uno murongo. It's a blessing of God to be with our children of God on this platform. Imana niyo yatanze ubwenge kugira ngo amakuru cyangwa se message zishobore gutambuka mu buryo bwa tekinoloji. God gave this wisdom so we can share the gospel through technology. Abantu aho bari ku isi hose tukaganira nk'abantu bari kumwe. In a way we can share the word through all over the world as we are in one place. Iki ni kimwe mu buryo mu mugisha y'Imana Imana yahaye abantu. This is one of the blessings that God has given people. Hari igihe Satani abikoresha bakabikoresha nabi, ariko uyu ni umugabane w'abana b'Imana kugira ngo dushobore kubona uburyo bwo kujana ubutumwa ku isi. But sometimes devil divert the intention of this way of spreading the gospel. People, they misuse the social media platforms. Rero ndashima Imana yuko tuhaye dukoresha ino social media neza. I thank God because we are using social media in a good way. Umuyobozi wacu yasabye ko nkora ibintu bibiri. Our leader asked me to do two things. Yansabye ko nigisha ijambo ry'Imana hejuru yo gukorera Imana. He asked me to share the word of God about serving God. Ansaba no gutanga ubuhamya. And to give my testimony. Rero ndagenda mbikora byombi hamwe none n'ejo. Ejo niho nzibanda cyane ku buhamya uko Imana yankijije kanseri, ariko tuzasoma n'ijambo ry'Imana ritoya. I will try to combine it today and tomorrow, but mostly I will dip into my testimony yesterday, how God healed me the cancer. None ndafokasinga cyane ku ijambo ry'Imana no gukorera Imana n'ubuhamya n'imbaraga ziba mu gukorera Imana. Today I will focus much on how to serve God and the testimony, the power that lies in serving God. Dusome ijambo ry'Imana. Let's read the word of God. Turaza kuvuga ijambo ry'Imana atandukanye, ariko ndasoma nk'ahantu nka habiri. I will read different scriptures. Urwandiko rwa Petero rwa mbere igice cya kabiri n'umurongo wa kabiri. First Peter 2, chapter 2, verse 2. Haravuga ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Amina. Amen. Reka twongere dusome mu gitabo cya Yakobo. Let's read in a book of James. You will bear with me. I'm not in a position to read the books. That's why I'm not reading. That's fine. Igitabo cya Yakobo. Book of James. Ndagira ngo abafite Bibiliya tujane mu gitabo cya Yakobo. James, for those who have Bibles, you can open up your Bibles and read together with me. Igice cya kabiri kandi umurongo wa 14. Verse 2, chapter 4. Haravuga ngo mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera, inyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Amen. Kugira ngo kandi bigende neza, ibindi ndaza kubivuga ibyanditswe nashakaga gusoma kugira ngo dufunguze uburyo umwete. Ndagira ngo mbanze nsobanure impamvu Imana yaremye umuntu. I'm going to explain why God created a man. Imana iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu. God said, let's make a man have our likeness. Agire ishusho y'Imana. Let's make a man in our image. Kandi agire likeness, agire gusa n'Imana. And he may have our likeness.
mu mvugo yacu ndibiza bisobanura ariko mu cyongereza bavuga image na likeness ni ukugira ishusho y'umuntu ukagira na kamere y'Imana. It's having a nature and a nature of God and the image. and the image of God. Iyo ufite ishusho y'Imana ukagira na kamere y'Imana, iyo niyo bita image na nature cyangwa se akamere k'Imana ariko gusa n'Imana, ariyo likeness. If you have a nature of God, that is his likeness and his image. Imana yaturemye mu shusho yayo, irongera iturema muri kamere kayo. God created us on his image and on his nature, ariyo twita character y'Imana, which we call character of God. Icyo Satani azaza kwiba, azaza kutwiba karaktere y'ubumana buri muri twebwe. What brings devil is to steal the character of God in us. Niyo mpamvu kudutandukanya n'abapagani bigoye, tureba twese turi abantu, ariko imitekerereze n'imyumvire n'imikorere iratandukanye. That is why sometimes for people to differentiate non-believers and believers, it's hard sometimes because we live in the same place, but the way we act is a difference. Nuko dutekereza biratandukanye. Our thinking is different. N'ibyo dukora biratandukanye. And what we do, it's a difference. Ndetse n'imibereho yacu hamwe rimwe na rimwe iratandukana n'iyabo. Even our lifestyle is different. Iyo usomye mu gitabo cya Yesaya 43 umurongo wa 21, Isaiah 43:41, haravuga ngo abantu banje niremeye kugira ngo bampimbaze. The Bible says, my people whom I create so that they may worship me. Imana yaraturemye iturema mu isi, iduhera ibyo tugomba gukora igihe tuzaba turi hano ku isi. God created us and gave us the mission what we should accomplish when we are still on the earth. Kandi irangije ishyiraho igihe gitoya. And God set up the limits of time. Hari umwanditsi wavuze, There is one word said, yaravuze ngo Imana ngo yafashe ku iteka ngo ikuraho akantu gatoya ngo idutiza igihe kugira ngo tumenye ko habaho ubuzima buzira iherezo. Nuko dufite ubuzima bufite iherezo, Imana ariko iratubwira ngo hari ubundi buzima buzira iherezo. God has just gave us a taste of eternity. He has taken one piece of eternal, but he put in a limit time so that we can just taste the eternal life. Iravuga ngo abazaba bari mu isi bakumva ijwi ryanje bakankorera, igihe kizagera mbane n'abiteka ryose. Those who will serve me in the world, the time will come where I will live with them forever. Kuko Imana yaturemye ifite intego nyamukuru. Hari umwanditsi umwe w'umuzungu w'umunyamerika yaranditse ngo udakorera Imana ngo has missed the purpose, ngo udakorera Imana ngo yahushije intego y'Imana kumurema. If you don't serve God, you have missed the purpose of your creation. Kuko intego Imana yo kuturema, ijambo rya mbere ni ukugira ngo tuyikorere, ariko birimo amagambo menshi. The purpose of God to create a man was to serve him, but that includes many words. Twobivuga tukabyigisha umwanya muremure, ariko ndagerageza kubivuga mu magambo magufi. We can take much time explaining this, but I will try to make it short. Imana yaraturemye kugira ngo irangije iduhereza isi ngo tuyitegeke. Iyi si ntabwo ari iy'abamarayika, isi ni iy'abana b'abantu. God, after creating a man, he gave us to rule over the world. This world belongs to humankind. Satani yaje kuyizamo nyuma, ariko uwayibanjemo n'umwana w'umuntu. A devil came after, but a humankind was given the world to rule over it. Iyo usomye igice cya mbere cy'itangiriro umurongo wa 26 turavuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ngo atware isi n'ibiyirimo byose n'ibiguruka n'ibikururuka byose bitegekwe n'umwana w'umuntu. Genesis chapter 1 verse 26, the Bible says, God said, let us make a man in our image and in our likeness so they can rule over the world and the birds of the air and every creature on the sea.
niyo mpamvu harimo ifi nini cyane n'inyamaswa nini cyane ariko zose umuntu azirusha ubwenge kuko iyi si yahawe umuntu uri yahawe inyamaswa. That is why there is a big animals and big fishes, but a man rules over all of this creation because God didn't give them the wisdom or the knowledge through the world. Imana imaze no kuzirema yabwiye umuntu ngo nazita amazina. After God created, he gave a man authority to name every creation. Niyo mpamvu ugomba kumenya yuko igihe uri hano ku isi Imana yaguhaye authority yo gukemura ibibazo bitakemurwa n'undi muntu. Hari ibibazo Imana yaguhaye uzakemura, hari imbaraga Imana yagushyizemo wewe ugomba gukoresha mu gihe cyawe. That is why you have to understand while you stay on this earth, you have the power and the ability to solve some issues. There is some problems which will not be solved by any kind of creation except a humankind. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaefeso igice cya 2 umurongo wa 8, Book of Ephesians 2:8, hazavuga ngo twakijwe n'umuntu kubwo kwizera. the Bible says we have been saved by the grace, by faith. Ngo si kubw'imirimo yacu ngo kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wirarira cyangwa wirata. It is not by our works or our deeds so that we may not boost ourselves. Wagera hepfo ku murongo wa 10 hakavuga ngo kuko turabo Imana yateguriye imirimo muri Kristo Yesu kera mu ifatiro z'isi zitararemwa. Because God has planned what we will do a long time ago before the world was formed. Imana yakohereje ku isi yarateguye icyo uzakora, ni wowe ugomba kubikora kugira ngo ukirangize mu gihe cyawe. God has set a mission for you before he sent you on this world. It's about Hari ikindi gitabo you to do it. hari ikindi gitabo nasomye kirambwira ngo Imana yagutegura icyo uzakora, ngo ariko ngo ni assignment, ni devoir yawe kuzamenya icyo Imana ishaka gukora mu gihe cyawe. It is your assignment to know what God wants you to do in your time. Kuko igihe cyawe kirabaze kandi hari ibyo Imana yateganyije ugomba kuzakora ukabirangiza. Because your time will have a limit and there is something God has set for you to do before your time is Dufite right up. ikibazo cy'abantu barangara bagatakaza igihe cyabo. There is people who are distracted and they lost their time. Niyo mpamvu Yohana yanditse aravuga ngo umwanzi ntazanywa n'ikindi ngo n'ukwiba no kwica no kurimbura. That is why John wrote, devil comes to steal and to kill. Hari igihe Imana yakuremeye kuba umugisha ku bantu ariko utamenya icyo Imana yakuremeye ugatakaza purpose cyangwa intego y'Imana kuri wewe. Sometimes you miss a point of your existence. God has made you to be a blessing for some, but sometimes you may miss a point of your Imana kukurema ntabwo yakuremye yayipima cyangwa ishakisha, yakuremye ifite impamvu kandi rema n'ibyo uzakemura n'ibyo uzakora mu gihe cyawe. God created you with a purpose and he knew the mission, what you will do in your time. Kandi Imana iteganya n'ibihembo izaguhereza nuyikorera. And there is a reward which God will give you after you serve him. Kuko yaravuze ngo nimunkorera data azabubaha. The Bible says, if you serve me, my Father will honor you. Kandi ngo nugera mu ijuru uzaguha ubugingo buhoraho iteka ryose. When you go to heaven, I will give you eternal life. Kandi yaravuze ngo nimutinya kumpamya naje nzatinya kubahamya imbere ya data. If you are afraid of testifying my name, I will be ashamed before my Father. Ndagira ngo nkubwire yuko hari icyo ikintu gikomeye Imana yakuremeye kidasanzwe. There is a great meaning of your life. Ubuzima bwawe bufite intego, ubuzima bwawe hari icyo Imana yakuremeye. Your life has a purpose. God created you for a purpose. Dufite ikibazo cy'imitekerereze. Nagize ikibazo nje maze gukizwa ndibaza ngo ese Imana yandemeye iki? Why? Kubera iki ndiho? After I get saved, I ask myself a question: why God created me? Why do I exist? Kubera iki tuza mu itorero gusenga? Nibyo gusa dusenge birangire dutahe. Why do we come to church to fellowship? Ntabwo ari ukuza gusenga ngo dutahe. Hari ibindi bintu bikomeye tugomba gukora bidasanzwe. It is not just come and fellowship, go back home. We have to do great things
nyuma naje gusanga hari abantu bazi Imana bavuga Imana ariko batizera Imana. I found out there's people who know God and they talk about God but they don't believe in God. Hari abantu basoma ibyanditswe kandi bazi ibyanditse ariko batizera ibyanditswe. There's people who read the scriptures but they don't believe in the scriptures. Biratandukanye kumenya ibyanditswe no kwizera ibyanditswe. It is different to know the scriptures and believing in the scriptures. Biratandukanye kwitwa umukristo no kuba mu buzima bwa gikristo. It is different to be called Christian and live the life of Christian. Biratandukanye kumenya Imana no gukorera Imana. It is different to know God and to serve God. Bibiliya yonyine iratubwira ngo bamwe bazavuga ngo Mana Mana abandi bagere mu ijuru uvuge ngo sinigeze kubamenya. Some when we got to heaven they will say, oh God, I've been serving you. God will say, go away because I never knew you. Tugomba kubaho mu buzima bwa gikristo tugasa n'abakristo tukabaho mu buzima busa n'Imana. We must live in a life of Christianity and live a godly life. Twarangiza tukabaho mu buzima buzi Bibiliya busoma Bibiliya kandi bukizera Bibiliya. And we must live in a life which read the Bible and not believe in what the Bible says. Nza mbona mu bintu byatumye Imana itireka ngo ndware kanseri nuko nagiraga ikibazo mbaza ngo ese Imana ibaho. I think one of the reasons God allowed me to get ill of cancer is because I've been asking myself, is God exist? Nambiriho ngasoma ibyanditswe biriho nigomba kunkorera ibitangaza nkamenya kuri. If God exists, I always read about miracles, but I need to testify God. Umunsi umwe reka mbaho ubuhamya nagerageje Imana. One day I tested God. Ndahantu nkorera Imana senga Imana. I was serving God and praying God. Ndi umunyeshuri mbwira Imana ngo urangaburira none namba ndara mu gitaramo ngasenga nkagenda n'amaguru ngwenda ngushakisha nawe ugomba kunyereka kutujana nawe uno munsi ngaburira none nyereka igitangaza. I was a student and I said, God, you must reveal to me today I need a food because I was hungry. Namba turaba ndubamenye Imana tugomba kwizera Imana y'ibitangaza. If we know God, we must believe in the God of miracles. Nigeze kubaza abakristo ndababaza ngo kubera iki tuba dusenga ku cyumweru? Why? Kubera iki dusenga ku cyumweru? I ask believers, why do we fellowship on Sunday? Impamvu abantu bose basenga ku cyumweru, The reason every believer's fellowship on Sunday nuko Yesu yazutse ku cyumweru mu gitondo ku cyumweru. is because Jesus was resurrected on Sunday morning. Noneho turangije tuba abanyedini turabimenyera. And we used to it, we become more religious people. Ariko abantu bose basenga ku cyumweru ni abantu bemera ibitangaza n'imbaraga z'umuzuko. Hallelujah. Amen. Everyone who fellowship on Sunday are the people who believe in power of resurrection and the power of miracles. Umuntu uzutonda ku cyumweru akaja gusenga ni umuntu wemera ko Imana izizura abapfuye igakora ibitangaza igahindura indwara zigakira igakora ibitangaza abakene ikabagira abakire abara basika abanyabwenge n'Imana izikora ibitangaza. Niyo mpamvu tudusenga ku cyumweru. We believe in God that perform miracles. That's why we go to fellowship on Sunday. Umuntu wese usenga ku cyumweru ni umuntu wemera yuko Yesu Kristo yazutse. Whoever fellowship on Sunday, he believed that Jesus was rose on Sunday. Ni umuntu wemera ko Bibiliya yuzuyemo ibitangaza kandi Bibiliya ko ari ukuri. Is someone who believes there is a miracles in the Bible and the Bible is true. Rero namba dusoma ijambo ry'Imana tuze twizera ijambo ry'Imana niturangiza turishyire muri pratique. If we read the word of God, we must believe in the word of God and put in practice. Kuko Bibiliya ijambo ry'Imana ni ukuri kuzuye. Because the word of God is true. Kandi Bibiliya ijambo ry'Imana ni ijambo riduha umurongo ngenderwaho y'ibyo tugomba gukora. The word of God is a direction. It gives us the meaning of life and direction of what we should do. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira uko tugomba gukorera Imana nuko tugomba kubaho mu buzima bwa Gikristo. The Bible shows us how we should serve God and how we should behave and live as a Christian. N'ibyo Imana igomba kudukorera natwe n'ibyo tugomba gukorera Imana.
what we should do in the kingdom of God and what God should do for us. n'amasezerano imana yaduhaye yose. And the promises God gave us. Ariko ugasanga turabisoma twarangiza tukaba abanyedini bigasa nkaho tuba dusoma ibindi bitabo. Ubu ni ubuzima bw'umwana w'umuntu kugira ngo uko azabaho. But we read it and we consider it as a scientist books or normal books. But this is the menu of a human how we should live. Iki ni igitabo cyuzuye imbaraga z'ibitangaza. This book is full of power of miracles. Ikindi cyuzuyemo umurongo ngenderwaho guidance y'uko tugomba kuba mu buzima bwa Kristo. And is full of guidance how we should behave and live as Christians. Nuko tugomba gukorera Imana n'icyo Imana idusaba. And how we should serve God and what God requires to do. Reka mvuge gusa ibintu bitanu bituma Imana ikingura amadirisha yo mu ijuru igatanga umugisha. Let me just share 5 things which made God to open the gates of heaven to bless people. Ikintu cya mbere gituma Imana ikingura imigisha iwawe ni ugutanga icyacu. Number 1 is to give tithe. Naratangaye hari igihe nasanze ugasanga umuntu w'umupasiteri karigisha abantu buri mutanga icyacumi wareba mu gitabo ugasanga niwe wanyu mutazugitanga. Ugomba kubaho mu buzima bwa Kristo icyo ubwira abantu ngo bagikore ukaba waragicikaho waragikoze neza. I was amazed to see some pastors who preach about tithe, and when you look at the record, they don't give tithe. You should preach something that you have overcome. Turi mu gusanga n'abandi ngo bategereje ngo haraboneka abazungu n'abandi basponsa ari twimana ishaka ngo dukore igikorwa ugasanga ugategereza ngo n'abandi bazagikora ugasanga aho ufite abandi bantu bazokora icyo wagombye gukora. And there is others who hold back themselves to serve God, like there is sponsors who will come from somewhere else to do the work of God on your behalf. Mbere y'uko uja kureba abakristo badatanga icyacumi uzubanza wewe wireba uvuge ngo si imbere y'Imana ndakiranuka mutunga Imana yambaye. Before check on your members on your church if they give tithe. Ask yourself a question first. Do you give or honor God in what He have given to you? Do you tithe? Numara gukiranuka imbere y'Imana mutunga Imana yaguhaye ubwira Imana ngo ndashaka gukora iki amazure ko Imana itabikora. After you have done your part, ask God to do something you want. Icya kabiri kiza gituma Imana ikingura amadirishya yo mu ijuru wayikoreye ngo ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi. Number 2 is to help our widows and orphans. Bibiri zivuga ngo itorero ryiza nirifasha imfubyi n'abapfakazi kandi iyo biri burya ivuze itorero rivuze umutima w'umuntu. The Bible says the good church is the church who cares about widows and orphans. And when the Bible says a church, it means the heart of some believers. Icya gatatu Bibiri zitubwira ngo umuntu ufashije umukene ngo abagujije Imana. If you help a poor, it's like give a loan to God. Ugomba kwiga, ugomba kubyiyigisha, ukiyigisha gufasha abandi nawe utanabishoboye. Ugendagira ngo usabe ubyiyigisha. You must learn to help other people, even if you don't know how to do it. Just learn it every day. Ntabwo ukeneye gukingura amadirishya yo mu ijuru. Iyigishe gufasha abakene. Wumve ko Imana yakugiriye neza muri bikeyi. Amazu rero ukunda Imana izakugirira neza. Uko niko gukorera Imana. If you need a blessing of God, try in a few that God has given to you. Share with other people around you. That's how serve God works. Ibyo mbifitemo ubuhamya nutangamo ubuhamya bwinshi cyane. I have a testimony on this. I can share many testimonies. Ugomba kwiyigisha gufasha abakene. You must learn how to help those who are in need or poor people. Ubuzima bwacu bw'ubumana buba mu bitekerezo byacu. The life of our God lives in our minds. Uko utekereza Imana muri wewe niko ingana muri wewe. The way you think God, that is how it is in your mind. Niwumva kuri umukozi w'Imana w'igitangaza wo kugira n'icyo wamarira abandi Imana izabana nawe kandi izakomeza ikugirire neza. If you consider yourself to be a servant of God who have been blessed, who can do something for others, God will keep blessing you and more, give you more. Kandi nutekereza kuri uwo guhora ufashwa kimwe n'abandi uzahora ufashwa kuko uzabana n'Imana uko Imana ingana muri wewe niko izangana. The way you think God in your mind, that's how God is in
you. So if you think he was someone to be helped, you will be a beggar as always. But if you think God is a big God, he will bless you more. Imana irashaka yuko uba umugisha ku bandi kuko yakugize umugisha. God has made you a blessing. He needs you to be a blessing to others. Imana yaguhaye umugisha kugira ngo usangire n'abandi. God has blessed you so that you may share your blessing with others. Kandi uwo mugisha Imana yaguhaye yarakugerageje ngo urebe kuzawukiranukamo. And the blessing God gave you, it's like a test. God wants to see if you will be A blessing to others. a blessing to others. Imana irashaka ngo irebe koko kuri umugisha ku bandi. God wants to see for sure if you are blessing to others, kugira ngo igume kuzamura ikushire hejuru cyane. so that He will keep elevate you on a next level. Ijambo rya kane ni ugufasha abakozi b'Imana. Number 4 is to help a servant of God. Bibiri zitubwira ngo umugore w'umushunemukazi ngo yubatse inzu yubakira umukozi w'Imana. The Bible says a Shunammite woman, she built a house for a servant of God. Ngo ashyiramo itara n'imeza aramugaburira amufata neza. She put a light and a table and she fed him. Arangije ngo umukozi w'Imana Imana imukora ku mutima iravuga ngo tumwumugisha. And the God touched the heart of servant of God. He denounced the blessing over the woman. Umukozi w'Imana aramuhamagara aramubwira ngo uvuge icyo ushaka cyose tukiguhereza. Servant of God called the woman and say, what do you want? Ask what you want so God can give it to you. Uziyigishe kugira icyo ukoreye abakozi b'Imana. Learn how to do something for the servant of God. Uziyigishe kugira icyo umarira abana b'Imana. Learn how to bless a child of God. Uziyigishe kugira icyo umarira abiyeguriye Imana n'abahaye bavugira Imana. Learn to do something for those who have committed their life to serve God. Iyo ni inzira imwe yo kugabana imigisha n'abana b'Imana. This is one way to share the blessing with a child of God. Ibi biza bikora Imana ku mutima Imana ikagukoraho. This touched the heart of God and God touched yours. Dufite ikibazo cy'abantu babaho ugasanga iyo gusara hasa na utegereje ko bamuhereza iwe nta kintu na kimwe yokorera Imana yarangiza agategereza ko Imana iguha umugisha. Imana kurya nayo ni Imana ibihaye ireba ibyo uhaye ukora kugira ngo nayikore. There is people who are just there waiting for God to do something for them, but they can't even give our thanks to God. But God also look what we are doing. Sometimes when we do something for God, God do something for us too. Ori igitabo kimwe nasomye kirambwira ngo Imana ibitegereje ngo utange ikiri ku mutima wawe ngo nayitange ikiri ku mutima wayo ngo utange ikiri mu mufuka wayo ngo nayitange ikiri mu mufuka wayo. There is one book I read. That book says God waits you to give what you have in your heart, and He will give you what you have in His heart. And once you give what you have in your pocket, God also will give what He has in His pocket. Icya gatanu ni ugukorera Imana mu itorero. The last is to serve God in the church. Gukorera Imana mu itorero ukagira imirimo. To serve God in the church, do the works of church. Hari abantu babayeho mu itorero ari nk'abashitsi baje kuvumba cyangwa baje kureba. There's people who are in church just sitting there like a visitors. Ugahora uri umushitsi mu itorero ubamwo ukorera mu Imana. You are always a visitor in a church where you serve God. Kandi warangiza ukabwira Imana ngo ngambere umugisha muri iri torero ntacyo wahaye ukora. And you ask God to bless you through that church when you are doing nothing about it. Imana itegereje ko hari icyo ukora kugira ngo nayo igukorere ikindi. God needs to see your action so that He can do something for you. Imana itegereje ko uyinezeza kugira ngo nayo ikunezeze. God needs you to make Him happy so He can make you happy. Bibiri izitubwira ngo Yesu ngo kubera ko yubahishije Imana ngo nicyo cyatumye Imana nayo imuha izina risumba andi mazina yose. Because Jesus obeyed God, that's why God gave Him the name above all names. Ntabwo dukora ngo tunezeze abantu ahubwo ko turakora ngo tunezeze yaduhamagaye n'iyadutumye. We don't serve God to please people, but we do something to please God because He's the one who called us. Iyo dukoreye Imana neza mu ijuru Imana iranezerwa. Wari uzi ko Imana izina twiratana. If we serve God well, God in heaven He rejoices, and you know God
proud of us when we do something good. wibuke wa munsi uko yabwiye satani aramubwira ngo ubonye umukozi wanje ayu. Remember, God asked Satan, did you see my servant in Job? iyo wakoreye imana neza ugayikiranukiriza inezerwa ikakwiratana. If you serve God well, God is proud of you. Ni byiza ko dukorera imana tukageraho imana itwishimira kandi natwe tukayishimira. It is good to serve God to the point God will rejoice for us and we rejoice for God. Ni byiza ko dukorera imana tukaba intangarugero mu isi. We must be the example to serve God on earth. Ni byiza ko twizera ibyanditswe kuko twebwe turi abantu bemera Bibiliya tukayigenderaho, iki tubwira tukagikora kandi rikaba ihame ry'ubuzima bwacu. It is good to believe what is in the Bible because we believe in it, and we must take the scripture in the Bible be our principles. Hari igitabo nasomye kirambwira ngo abakristo benshi ngo impamvu badakorera imana ngo n'abandi bakorera imana ngo bakora without expectation, ngo bakora nta n'icyo bategereje, ngo bagakora gusa nk'ababa bakora muri sosiya, ngo ariko abantu bazi imana ngo dukora tuzi ko ari icyo imana igiye gukora. The reason many people doesn't serve God, they serve God without expecting any return. It's like they are doing just for social life. Imana nituyikore, imana nituyikore, tuzayikorera tunezeza imana, tuyikore ku mutima nayikore ku mutima w'abantu. If we serve God well, we will please Him and He will touch our heart too. Hari ibintu bibiri ngiye kuvugira nangize byantangaje. Let me wind up my message with these two things which amazes me. Ikintu cya mbere natangajwe n'umukristo uri mu itorero, ugasanga umuntu asaziye mu itorero ariko amureba ugasanga ibyanditswe n'ingaho atazabyumva kandi ari wowe wabyigisha. I was amazed with someone who have been on church for so long, but he doesn't mean what has been taught in the scriptures. Reka mvuga n'aya amagambo atatu. Hari ibintu bitatu byakoze ku buzima bwanje maze gukizwa kuko je nigeze kubaho umupagani. Maze gukizwa, ikintu cya mbere naribajije ngo namba imana ibaho kuki itanyiyereka, namba naretse izo nari ndimo nkaza kuyishaka kuki itanyiyereka. When I was saved, I asked myself a question: if God exists, why doesn't show to me? If I have lived what I was doing as non-believers, now I'm a believer, why I don't see God? Icya kabiri nibajije ni gute umuntu yoba mu itorero ariko ugasanga mu itorero arisaziyemo cyangwa n'umukozi w'Imana. Icyo gihe nari maze gukizwa, itorero nari rimwe rigira ibibazo, ndibaza ngo uku uyu muntu wawe unyereka Imana yamara agakora ibi ukuse mu ikanisa bamwe abantu b'abapagani kandi ari abakristo batazi ibyanditswe kandi bababyigisha. After I was saved, the church I was in fellowship, there was a conflict between the servant of God, and I asked myself, is this the picture of the church? Are people who are saved can have this fight in a church? Icya gatatu kibazo nagize, nibajije ni gute umuntu yakorera Imana ubuzima bwiwe bwose yarangiza ubuzima bwe ntibuhinduka akomeza akaba muri bwa buzima imyaka yiwe yose. How can you serve God entire life and your life never change? Ibyo bintu bitatu bindrivinga imyaka irenga 20. These three things drove me more than 20 years. Nsoma ibitabo, mbaza abapasitori, mbaza abanyabwenge, mbaza abarimu, soma Bibiliya nkongera nkayisoma nibaza how ni gute. I was reading Bible and the books and asked the scholars how this can happen. Imana ni gute tugomba kwimya ariko ntitwiyereke. Bibiliya nsanga irambwira ngo mushaka n'umwete muzambona. The Bible, I found out the Bible say, if you seek me with a zeal, you will find me. Nushaka Imana, Imana iraboneka. Imana ntiri kure yawe, Imana iraboneka. If you seek God, you will find Him. He's not too far, He's around you. Naje gusanga abakristo benshi turavuga tugasoma ibyanditswe ariko twamara y'Imana ntituyizane muri facte y'ubuzima bwacu. Believers, we just read the scriptures, but we don't take the God from the scriptures into a real life. Icya kabiri cyandangaje nshaka kurangirizaho, nasaza abantu baba mu itorero ariko barangiza bagategereza ngo hari abandi bakorera ibyo bakagombye gukora, ngo nabandi bari responsable wa bya bindi byabo bagomba gukora. And I was amazed to see people sitting in a church
think that there's people who are responsible to do the work of God on their behalf in the church. ugasanga uri mu itorero ariko ngutegereje ngo hazaza sponsor kandi ari we Imana yari ihaye ari ibyawe. You are in the church but waiting for the sponsors, yet you don't know that God has given that church to you. Kuko Imana yaguhaye ahantu uzoremera ikamba ryawe uzarirumbira aho uri. Ibyo uzambara ibyo ikamba ryawe uzahabwa mu ijuru naho uzabiremera aho uri. The crown which you will be given into heaven, you will make it where you are, where God gives you. That is the place where you must make your crown. Imana nizazana abandi bantu bo kugufasha gukorera Imana bazoja gushirikira ibyo uhaye ukora ariko ari wakoze nabo bakorera umugabane wa umugabo umwe yarambwiye ngo ibyo twakoreye mu Imana ngo nibyo zacu mu ijuru ngo twazambukije ngo ariko ibyo twariye si bizacu. God will bring some people to help you in a ministry, but they will find you doing something. One man told me, what we have give to God, that is ours, because what we have here, it will remain, that's not ours. Umudamu waje n'umuhamya gufata ibihumbi 10 nkaja mwivuga butumwa sindumva umutima waje umbwira ngo ari ikibazo ahubwo nibyo binezeza kuko Imana izabimbera umugisha. My wife, she can testify. She's my, she can testify to take $10,000 to go to the evangelist mission. This is good for me because I know this is what God will bless me with. Kandi ntugomba gukorera Imana kuko ufite byinshi ukorera Imana muri bya bindi ufite. Hari igihe nafataga amafaranga kaja mwivuga butumwa nagaruka ngasanga amabiri yakereje umudamu akambaza ngo sukuti wasaze ibi tuzayiva mu ryari. You will not serve God because you have excess on your bills. But sometimes I used to take money and go to the evangelist mission. When I came back, I have full of bills. My wife, she asked me, what is this? Ariko iyo wakoreye Imana izi kwitura kandi bihayibona umutima wawe. But when you serve God, God will reward you because they see your heart. Iyo uhaye ukora ku mutima w'Imana bitinde bitebuka Imana izakora ku mutima wawe. If you touch the heart of God, later or soon, God will touch your heart too. Nunezeza Imana izakunezeza. If you please God, God will make you happy. Kuko intego y'Imana imwe gusa nukukunezeza wewe. One purpose of God is to make you happy. Ariko ikareba uyu muntu aranyizera arankunda bingana iki. But he looks, do you believe in me or how do you love me? Wibuka ijambo Yesu yabwiye Petero yaramubwiye ngo Petero we urankunda. Remember the word God asked Peter, Peter, do you love me? Yamubaje inshuro zitatu urankunda. He asked me 3 times, do you love me, Peter? Aramubwira ngo namunkunda uragira intama zanjye. If you love me, take care of my shepherd. Nyuma yaje kumubwira ngo kuri wowe zubakaho itorero rikomeye. After he told him, upon you I will build a rock. Ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganya. And the gate of hell will not shake it. Umugisha wohereza abana bawe n'ukubigisha gukorera Imana. The blessing or legacy you can give to your children is to serve God. Si ukubasigira imitungo ikomeye ni ukubasigira Imana. It is not to leave them with a wealth, but you have to leave them with a God. Umugisha wakwihereza wowe ubwawe ni ugukorera Imana. The great blessing you can give to yourself as a gift is to serve God. Assurance wahereza ubuzima bwawe ni ugukorera Imana. The insurance of your life is to serve God. Hezekiya yakoreye Imana imwongera imyaka 15. Hezekiah served God and God added 15 years of life. Nukorera Imana n'umutima wawe wose. When you serve God with your whole heart, ukanezeza Imana, and you please God, Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza. God will be with you and God will bless you. Imana izanezeza ubuzima bwawe. God will make your life happy. Reka ndangirize kuri ubuhamya zabutangiriza hejuru. Nagiye gukorera Imana mbaga kwimuka ngiye gukorera Imana mu mujyi wa Indiana, nta wundi muntu nsanze. I plan to move from the place where I was to come and serve God in Indianapolis. There's nobody who I knew who was there. Imana irambwira ngo nimuke ngeneje gukorera Imana hano. God told me to move from Illinois to Indiana. Mu kwezi kwa 11 2011 mu itariki 24
nibwo Imana yambwira iryo jambo ryo kuja Indiana. November 2011, right? November 2011 on 24. Yes. Nibwo Imana yambwiye ngo ngendeje gukorera Imana Indiana. God told me to go Indiana to serve him. Ngo mbibwire umudamu waje ntiyabyumva, arambwira ati turagenda gute. I told my wife, she couldn't understand, how are we going to move? Hari abandi bantu dusangayo. Do we have people whom we knew who are going to meet there? Ndamubwira ngo nta numwe tuzi uriyo ntawe. I said, I don't know nobody there. Nari mfite abagabo b'abazungu n'abadamu babo babiri basa bafasha. I had two white men and their wives that have been supporting me. Umwe yampa imodoka, undi ahereza madamu imodoka. One give me a car, another one give my wife a car. Ndagije ndabahamagara ndabasezera mbabwire yuko Imana inyohereje Indiana gutangira ikazi. I called them and I say, hey guys, I'm moving to Indiana because God is calling me to go there to serve him. Umugabo umwe ngo ni Dennis n'umugore we ngo ni Kim. One man called Dennis and his wife Kim. Barambwira ngo ntugenda. They say we not go. Uri inshuti yacu utangira ikanisa hano. You are our friend, start church here. Tuja mu nama baranga. We had a meeting, they refused. Barambwira ngo nambara inzu ukeneye bampera inzu z'ibyumba bitatu. They say if you need a house, we provide the house for you. They give me a house of 3 bedrooms. Ifite agaciro k'ibihumbi 300 z'amadolari. It was valuable for $300,000. Barambwira ngo nze mbishura amadolari 300 ku kwezi kugeza ibaye yacu. They say I will be paying $300 until I pay off the mortgage. Ico gihe nari ntaramara umwaka muri Amerika. By the time I was even less than 1 year in the USA. Ariko umwuka arambwira ngo ntabwo ari ahanga, aba bantu ntabwo ari Imana nakubwiye uzakorana nabo, ntabwo ari. But the Spirit of God refused to me, say, this is not the right people I told you we serve God with. Ndicara ndababwira ngo ntabwo ari ko Imana yambwiye. I told them this is not how God told me. Imana yambwiye ngo nje muri Indiana. God told me to go to Indiana. Nongera nja gusenga mbaza Imana. I prayed once more, I asked God. Umwuka mbishurira ijambo rikomeye. The Spirit revealed something great to me. Umwuka arambwira ngo nubwo wogera muri restaurant iteka neza, ntiwohatura ngo habi wawe. The Spirit of God told me, even if you can eat in a good restaurant which know how to cook, it will not become your home. Ukomeza urugenzo kugira ngo uje muri destiny yawe. You have to keep on with your journey to meet your destiny. Ndabasiga ndamanuka aja muri Indiana. I left them and I moved to Indiana. Hise mpura n'ubuzima bugoye muri Indiana. When I got to Indiana, I faced tough life. Ubuzima bugoye ndafite n'umuntu uza kundeba. Tough life, no one could come to visit me. Kugeza igihe namaze amezi 6 ndagira amafaranga yo kwishura inzu. To the point I spent 6 months without even rent. Inza nishura amafaranga azara nkaje gukopa amafaranga azara kugira ngo nishura inzu. I lent some money to borrow some money in order to pay my rent. Kuko nari ndwaye kanseri, umugore ari wakora wenyine. Because I was ill of cancer, my wife, she was working alone. Duhura n'ubuzima bukomeye. We faced tough life. Ariko Imana iratubwira ngo ni igihe gito tuhaye tubicamo ibi bizashira. God told us this is for just a period. This will come to an end. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyose uhanyuramo ni season, ni period, ni igihe kiraza kigatambuka. Every situation you are facing, it's temporary, it will come and pass. Ndagira ngo nkubwire ikibazo uhanyuramo cyose umenye ko ari igihe gitoya kizatambuka. Bibiliya yarambwiye ngo ijoro wararurira ngo mu gitondo ngo izuba rikarasa naho ugaseka nk'abana. Sometimes you may be in a problem at night, but when morning comes, you will laugh. Umugore yigeze kunyicaza arambwira ngo sezera undage nabaye umupfakazi. Arangara arambaza ngo urabona hari igihe urugo rwacu tuzongera tugaseka. One day my wife, she asked me, she said, as I see your life, it's like you are losing your life. Tell me what I will do after you pass on,
because I see like your life is done. And she asked me a question. Do you see a picture where our family will sit together and laugh again together? ariko imana yatugiriye neza, imana yatugiriye neza, afite ubuhamya bw'ibyinshi byinshi novuga bukira bugaca ibyiza imana yadukoreye. But God has done good to us. I have many testimony where I can testify. Twamaze imyaka igera kuri irindwi dufite abakristo batageze 40. We spent like 7 years with less than 20 members in our church. Twizera ko imana izozana abandi, Believe that God will bring more people. ariko ubu turi abantu barenga 200. Now we are more than 200. Niko imana izikora, iyo wizeye imana izikora ibitanga. This is how God works. If you believe in God, God performs miracles. Iyo wizeye gukorera imana, imana izikunezeza. If you believe to serve God, God makes you happy. Ubu mvuye muri Afrika n'abana banje twese 8 tuvuye gutembera muri Afrika. Last time I was in Africa with all my children just to have fun. Kuko iyo wakoreye imana, imana izikwitura, kandi ibyo sinari nzi ko ari umunsi bizaba. If you serve God, God rewards you. I never expect this to happen in my life. Kuko iyo wizeye imana ukayikorera n'ukwawe kose, nayo iziva inyuma ikagukorera n'ukwiwe kwayo kose. Because if you believe in God and serve with your whole heart, God gives you what you need, and God gives you what belongs to you. Reka mbaho ubuhamya bwa nyuma n'imana amasengere ngero. 2017 nagiye muri Afrika. 2017 I went to Africa. Nkoresha amafaranga cyane menshi y'urugo rwanje, nta muzungu wampaye amafaranga, nta sponsor. Nkoresha amafaranga yanjye. I spend more money from my pocket. No one give me sponsorship. Mbwira imana ngo ngarutse ngeze mu ndege ndayibwira ngo nkorera igitangaza amenye ko ndi kumwe nawe. When I was on my way coming back, I prayed God and say, hari ikintu nagenzuye mu bantu bacu, hari ikintu nagenzuye mu bantu bacu, banezezwa no gukoresha amafaranga y'abazungu n'ay'abandi, ariko banezezwa no gukoresha ya. Our people need to use other people's money, but they are not happy to use their money. Ntabwo banezerwa iyo bakoresha imitungo yabo bakorera imana. They are not happy when they use their wealth to serve God. Ariko mfasha amafaranga yanje ngakoresha imana, yakijije amasasu, ikakiza za kanseri, ni ikihe kintu nakora cyanezeza umutima wanje? Ndafasha amafaranga yanje navuye icyuya, nimara nyakorera imana numva umutima wanje kunezera. Nothing can make me happy like to use my money, because God has protected me against the bullets, against the cancer. So I'm rejoicing when I use my money from my sweat to serve God. Mfite abazungu bamwe dukorana benshi. I have many white people serve together. Ariko sinaja muri mission ndafasha no muri amafaranga yanje ngo gishyiremo dukorera imana. I cannot go in a mission without put my contribution to serve God. Kenshi iyo ngiye muri Afrika nkoresha amafaranga umushahara wanje n'umugore. If I go to Africa, I use my salary and my wife's salary. Gakeya cyane nibwo nkoresha amafaranga y'abantu. Sometimes I use the sponsorship. Ariko ngomba guhakisha n'ayanje ko hayakorera imana, kuko imana ari cyo yakorera, naje ari cyo ngomba gukora ku bwanjye. But I must make sure I use my money too, because God has done something to me. I have to do something too. Ndangije ngarutse mbwira imana ngo mana nkorera igitangaza amenye ko nza ngendana nawe. On my way back, I pray and say, God, show me one miracle as a sign if I walk with you. Mbwira imana ngo nkeneye igitangaza mbere yuko nzaje gusenga ku cyumweru. I ask God, I need a miracle before I go Sunday to fellowship on Sunday. Ubwo numva imana ihita inkorera ibitangaza bibiri, ndakambabwire kimwe gusa. Nahise numva telefone umuntu arampamagara arambwira ngo kubera yuko uri umukozi w'Imana, kuri indege uzaje muri Israeli na Hejuru na pocket money, ugenda umareyo hafi ukwezi kose muri Israeli uje kwiga amateka ya Bibiliya n'umurimo w'Imana uzukora. God did two miracles. Let me say just one. I had a phone. Someone called me, because you are a man of God, I will pay your ticket and your
hotel. I will cover every cost. You will go and spend 1 month in Israel. nukorera imana ukita ku by'imana imana izita ku byawe kandi imana izakunezeza. When you serve God and care about the work of God, God will care about yours. kuko imana si umuntu ngo ibeshye kandi imana ntizigahegwamo. God never deceives because he's not a man. ibyo yavuze byose kuri wowe bizasohora. What has said to you shall come to pass. ibyo yagambiriye kuri wowe byose bizasohora. All the plan shall be fulfilled. utera intambwe ukore uyinezeze nayo ikunezeze. Step and serve God, please him, God will make you rejoicing. imana ituganze kandi itugirire neza. May God bless you. reka nsengera ijambo ry'imana. Let me mwami pray. imana ndagushimiye ku ijambo ryawe. Thank you for your word. ndagushimiye kugira neza. Thank you for your ndagushimiye goodness. kuri umwami wacu. Thank you, you are King. ndagushimiye ko wadutoranyije mu gihe gikwiriye. Thank you, mana Jesus. sabiye imitima y'abagaragu bawe, sabiye imitima y'abantu bawe, sabiye imitima y'abakuzi bose n'abatakuzi we kumenya bagutera intambwe bakure mu gakiza. reka tuve mu magambo gusa, reka ahubwo tuje mu bikorwa. reka tuje gusoma ijambo ryawe nka histoire. reka tumenye yuko ari fagite, ari ibifatika, ari ibintu bibaho birema ibitangaza. twizere ijambo ryawe kuko ijambo ryawe riravuga ngo uwizera Imana ngo agomba kumenya kwiriho ngo kandi kagororera abayishaka. reka data uri mu ijuru tumenye kuriho kandi kuri Imana ikoze ikora ibitangaza. uri Imana izihindura amateka, uri Imana izivuga bikaba, wategeka bigakomera. mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye.